Znaš, ono, kak bi, ne znam, neki akademski glazbenik koji je, ne znam, ima karijeru i vrhunski svira klavir, kako bi on reagirao da ga neko pita o, ne znam, Justin Bieberovoj glazbi ili neki skladatelj nekih simfonija ili džeza ili tako nečega, kako bi njegov respons bio kad ga neko pita što misli o glazbi Justina Biebera. Uh, To je slično kako većina dizajnera reagira kada ovako obični laici poput mene i tebe se prihvate alata poput Canve i onda dizajniraju. Nije to ništa čudno, dapače većina stručnjaka koji uđu u neki špic svoje struke i postanu vrhunski u toj svojoj struci, normalno da se razvije neki osjećaj malo kak bi rekao najljepše, snobizma prema ljudima koji doslovce u roku od par sati počnu nešto raditi slično i pokušavaju napraviti nešto kvalitetno za neke svoje potrebe. Normalno da se te dvije stvari apsolutno ne mogu uspoređivati. No, cijela filozofija, i to sam već napomenuo u mnogim videima na digitalnom superheroju, je da se digitalni svijet je obuzeo apsolutno sve pore društva, a pogotovo biznisa. I sve na čemu se temelji internet je kreacija nekakvog kontenta i na kraju krajeva je to vizualni medij. Gledamo kroz ekrane šta se događa na internetu i tako dalje. Znači da je dizajn, odnosno grafički neki prikaz i onda uključujući naravno i video i tako dalje je sve prisutan. Znači to je nemoguće za izbjeći da je to nužan element, odnosno gradivni element svega što se događa na internetu. Ne samo u digitalnom marketingu, nego i internim procesima. Sve je na kraju dana, sve što kreiramo mi, makar kad pišemo mail, kada objavimo nešto na Instagramu, to je sve neka vrsta vizualnog kontenta, tekstualnog naravno, ali primarno vizualnog kontenta s kojim želimo nešto iskomunicirati, želimo neku poruku poslati. I naravno da to onda moramo staviti pod neku kapu dizajna ako govorimo o tome da želimo s time nešto čak i poslovno postići. Želimo postići neki efekt, iskomunicirati nešto na što bolji, estetski, kvalitetniji način prema našoj publici. I da to sve ovisi o tom malom postotku, da to jedino mogu raditi. Samo taj jedan mali postotak jako visoko stručnih dizajnera u ovom slučaju, jednostavno ne bi bilo interneta, jer niko ne bi mogao ništa pod milim Bogom napraviti, jer svi moramo kreirati taj kontent u svakom aspektu. I sad da samo to moramo žicati dizajnere da nam to naprave, jednostavno ne bi funkcioniralo. Tako da, ispričavam se ako si ti možda dizajnerica, ti ćeš mi možda i najviše razumjeti o čemu pričam. Definitivno dajući u ruke bilo kakav dizajnerski alat laicima se događaju svakakve i bučkuriši i nešto što dizajneri jednostavno možda ne mogu ni gledat kad neko se pohvali, kao ja recimo, sa svojim nekim grafikama i dizajnima koje je napravio u Canvi. No, opet, tema koja se provlačim kroz sve edukacije je da zbog te potrebe za digitalnim stručnjacima, za digitalnim se herojima, stalno je trend da se digitalni alati, u ovom slučaju Canva, ali svi drugi, i Google Ads, i Facebook Ads, i izrada webova i tako dalje, konstantno pojednostavljaju. Konstantno se spušta ta ljestvica koliko digitalni superheroj poput tebe ili mene mora biti stručan da bi kroz to napravio nešto kvalitetno. Jer jedino tako možemo napraviti da je cijeli internet i sve što svi rade u svim zemljama svijeta, na svim biznisima, Facebook stranicama, Instagramima i tako dalje, da se podiže ta kvaliteta, da jednostavno mi kao korisnici interneta koji idemo po svim mogućim webovima i društvenim profilima, bilo bi super da nas svugdje dočeka nešto što je ugodno oku, nešto što ima smisla, nešto što nam nije zbunjujuće, nešto što nam iskomunicira ono što želimo, odnosno iskomunicira nam ono što je nama potrebno u tom trenutku. Tako da ja apsolutno sam veliki pobornik tog cijelog trenda da se digitalni alati spuste na razinu da ju stvarno svatko na kraju krajeva zna. I to je
ajmo reći, kad govorim o tome što zamjeram nekim drugim edukacijama koje sam sam prolazio ili koje gledam da drugi rade, je da se svi hvale, recimo, koliko je bilo moja edukacija ima 130 sati, 130 školskih sati, moja ima 250 školskih sati. Kad je postalo bolje da treba više sati učiti nego manje. Ja bih volio da digitalni superheroji s edukacije takve da si ja ukopčam nešto u svoj mozak i tebi ukopčam sa druge strane i trepnem i sve što ja znam se vrbaci tebi. To je bio Sveti Gral. Ja vrlo vjerojatno bio najpopularnija edukacija na cijelom svijetu. Zato što je na kraju dana bitno da se što prije akviziraju te vještine, što prije da čovjek može početi nešto kreirati i da stvara vrijednost kroz to. Nije učenje, ne može biti samo zbog svrhe samo po sebi. Mora imati svrhu da naučimo te alate da možemo kreirati vrijednost. Tako da veliki sam pobornik upravo to možda taj termin o kojem ću imati ili možda sad već imam na digitalnom superheroju zasebne edukacije, taj low code, da možda onako preveliki naglasak na programiranje kao nisko programiranje, low code ili no code, ali to, znači u tom svijetu kreiranja aplikacija i programiranja se također isto događa taj trend i se može sad već vizualno programirati. Mislim, WordPress kao takav za izradu web stranica i Elementor kao za dizajn, vizualni dizajn unutar WordPressa je isto taj neki low code, u smislu da je to pojednostavljeno. Ne moraš sad učiti neke jako tehnički zahtjevne stvari ili stručne stvari da bi mogao kreirati nešto što je vrijedno, nešto što ima smisla. Tako da taj trend pojednostavljenja tih digitalnih alata će se nastaviti i samim time će i omogućiti da brže neko ko je početnik može početi kreirati kvalitetne stvari. Tako da, zašto sam svak malo više raspričao baš na Canvinoj edukaciji, odnosno na Canvinom, kad govorimo o Canvi, zato što mi ona možda, rekao bih, usudio bih se da mi ona bila u zadnje vrijeme napravila najveću revoluciju u nekom mom radu. Zato što do prije Canva je bilo nekih takvih low-code dizajnerskih alata, ali nisu bili jednostavno dobro. Uvijek je nešto falilo, uvijek je nedostajalo nešto što bi taj workflow bio jednostavniji za nekog poput mene koji nije dizajner, a opet imam neki osjećaj da s vremenom mogu kreirati ono što meni paše neki moj stil, a da opet nisam napravio previše grešaka da izgleda nešto katastrofa. Tako da Canva kad je došla mi je bila onako ne mogu vjerovati da konačno imam taj alat koji mi je od uvijek falio, da mogu kreirati te neke stvari, mogu se na kraju dana malo izraziti kroz taj svoj dizajn. Ali to je bilo doslovce do prije par godina, jer prije toga mora si naučiti Photoshop, mora si na više mjesta skidati recimo stok fotografije, stok neke ilustracije, stok videa i tako dalje, onda template možda da ti daje za inspiraciju, fontove, ako nemaš sve, bla bla bla, sve to bilo neko raštrkano sa strane i naravno ti softveri su bili ekstremno skupi, Photoshop užasno skup, ostali neki isto grafički alati isto jako skupi i onda još su bili jako, jako zahtjevni, zato što su namijenjeni za ove stručnjake o kojima sam pričao, znači za razvoj jako, jako kvalitetnih i visoko stručnih radova dizajnerskih, tako da su ti alati doslovce krcati nekim različitim funkcijama koje ti treba vremena da stvarno pohvataš i da naučiš i da budeš, tako da to definitivno nije alat u kojem, barem prije nije bio, u kojem možeš brzinski napraviti story nekakav ili thumbnail za YouTube ili za video, tako dalje. Tako da, opet, Canva je to promijenila i u ovoj edukaciji ću te naučiti kako da se što prije naučiš raditi sa Canvom. Canva ima jedan besplatnu razinu kad se registriraš i možeš koristiti jako puno toga, ali ima i plaćenu verziju koja nije toliko skupa i ona omogućuje još brutalne funkcije da stvarno možeš raditi stvarno svašta, znači od svih tih templeta i videa i imaš i audio stok, znači da možeš koristiti neke glazbu u svojim videima, znači stvarno ima apsolutno sve i mislim da za 99,99% ljudi neće trebati ništa drugo nego Canva. I sve grafike na digitalnom superheroju su napravljene u Canvi. Možda neke stvari još u Figmi, doći ćemo do Figme, ali primarno u Canvi jer je toliko intuitivan, kvalitetan i imaju ogroman uspjeh. Pogooglaj malo o Canvi. Ženskica jedna jako simpatična je osnivačica i CEO iz Australije i mislim da sad vrijede, ja mislim,
$40 milijardi cijela Canva, to je sad 2020. ali vrlo vjerojatno to će ići još gore. Ne? Tako da užasno puno ljudi koristi Canvu i Canva je fakat meni osobno jedan od tih svih 180 alata koje sam koristio za digitalni superheroj na drugom mjestu je. A prvo mjesto zauzima još jedan drugi software koje će biti tema jedne druge edukacije. Ali, znači, najvažnije što je kod Canve da vrlo jednostavno, znači ova edukacija neće trajati puno i to su sve edukacije koje radim na digitalnom superheroju, trudim se da budu što sažetije kad radim pogotovo tutoriale, da nema gubljenja vremena, da što manje na kraju dana ti moraš provoditi vrijeme gledajući video, nego da se što više baciš na praksu i da učiš što brže. Tako da Canva na ovoj stranici dolje ćeš imati, ako gledaš ovo na digitalnom superheroju, onda na ovom postu imaš dodatne besplatne edukacije iz Canve. A ako si na YouTube-u možda onda odi na digitalnisuperhero.com i na naslovnici odaberi Canva i doćeš na stranicu gdje imaš besplatne edukacije iz Canve. Tako da, a Figma je opet jedan malo napredniji alat, više možda u usporedbi sa Illustratorom, Adobe Illustratorom. Možemo malo više kreirati te vektore, malo imati veću slobodu. Figma je fakat napredan alat i to stvarno koriste dizajneri i zamjena je za već neke te profesionalne alate i Figmu ćemo obrađivati da isto ima malo jednostavnije sučelje pa se može objasniti na relativno jednostavan način, ali u njemu možeš stvarno raditi svašta. Zapravo možeš raditi prototipe aplikacija, prototipe dizajna, UX dizajna, kako god, UI dizajna kako god možda radiš za klijente ili za web ili za aplikaciju i tako dalje i tamo stvarno imaju užasno puno funkcija na koje možeš napraviti prototip svojih digitalnih rješenja, ajmo tako reći. Tako da ona ima sigurno, Figma ima jako puno stručne i visoke primjene, ali isto na početku može biti korisna za kreaciju nekih jednostavnih stvari koje možda u Canvi ne možeš na tako precizan način. Znači, bilo kakve neke custom ilustracije, ako ti treba za neki logotip ili želiš napraviti svoju, strelicu ili svoje srčeko ili baš da bude specifično kako ti želiš, onda to moraš raditi u Figmi. I tek onda ako kad tak nešto napraviš, onda možeš eksportati i koristiti u Canvi. Tako da Figma je definitivno napredniji alat od Canve, a smatram da je jako korisna, vrijedna i zato je uključena u ovu edukaciju zajedno sa Canvom. Tako da i Figmu prolazimo, ali opet da imaš na umu da je Canva, za većinu ljudi će biti Canva više nego dovoljna za sve njihove potrebe. Tako da kasnije ćeš pogledati također isto o nekim drugim alatima koje spominjemo u edukaciji, ima ih jako puno, pa će o njima također isto ćeš naći različite edukacije, neke su i na iPadu i tako dalje. To je to. Ovoj edukaciji, punoj edukaciji, možeš dobiti pristup tako da postaneš članicom digitalnog superheroja i digitalni superheroj u odnosu na neke druge, većinu drugih platformi za učenje funkcionira na način pojednostavljeno da platiš jednu mjesečnu članarinu i imaš pristup svim edukacijama. Znači ne samo ovoj edukaciji, nego apsolutno sve što je aktivno na digitalnom superheroju, imaš puni pristup sa samo jednom mjesečnom malom članarinom. Cijenu koju možeš naći negdje na ovoj web stranici. Često imamo neke posebne ponude, pa i to malo istraži na ovom blog postu, klikni i vidi o čemu se radi, koliko je sad to iznos i bit će mi drago da se priključiš i dobiš pristup apsolutno svemu. Ono što sam uvijek htio napraviti da bude što lakše ljudima zoniti tu odluku je da nakon prve uplate ima 14 dana da vidiš da li ti to, da li te edukacije tebi odgovaraju. Ako ne odgovaraju, bez ikakvih pitanja, bez ikakvog opravdanja, ispuniš jednu formu i dobivaš povrat uplate. Tako da, htio sam napraviti da stvarno ti je rizik za testiranje ove edukacije što niži, a vrijednost koju dobivaš, po meni stvarno mislim da je apsolutno najveća koja trenutno postoji na tržištu. Iz razloga što dobiš i certifikate, dobivaš od nas isto također podršku. Volimo pomagati našim članovima jer svako ima neke svoje specifične stvari nakon što uči, nakon što stekne neka znanja. Također na stranici ovdje dolje možeš naći formu ako bilo šta ti nije jasno ili si u nedoumici da li naša edukacija ima određene teme koje tebe zanimaju, sam ispuni formu, javi nam se. Ako je nešto što ti treba hitno, baš tebi specifično, možemo ti pomoći. A ako je nešto što stvarno smatram da bi drugima bilo korisno, ćemo nado snimiti i staviti. I to je u biti taj dio te ideje da smo kao Netflix, da u smislu plaćaš mjesečno i ideš iz mjeseca u mjesec, upravo zato što nam to omogući da konstantno updateamo sve te edukacije i dodatne stvari objavljujemo za naše članove, jer na taj način se jednostavno bilo se up to date sva edukacija i up to date su sve stvari koje se nude na digitalnom superheroju i naravno naše funkcije, same aplikacije s time stalno i rastu. Tako da
puno članova je zapravo tu kod nas, ajmo reći za stalno, ali ako ti treba samo jedan mjesec nešto pogledati, super, pogledaš jedan mjesec i čao. Tako da, sve na tebi. To bi bilo to od Canve. Pogledaj sve što nudimo besplatno i također isto nas prati na Instagramu jer tamo objavljamo neki puta besplatne klipiće iz naših plaćenih edukacija i to je to. Hvala ti na vremenu, uživaj i vidimo se.